Gatagati ni gitumukire wabici-ini cia kamiti ya ithurano na mihaka IEBC kaunti-ini ya Mombasa riria uria wari ngabana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko ekinyirie kuu akienda kuhitukio niguo ahuranire giturwa kia ungabana wa kaunti ino na tigiti wa kiama kia Wiper. Ngucanio iyumiririe riria Sonko agire kuhitukio ni IEBC akirikana ni umwe wa atongoria aria mahagurirwo mari wabici-ini na ningi akerikana ati digiri yake ndikuhetukitio ni kamiti ya githomo kia university CUE. There is a communication from the registrar of Supreme Court. I've given it to you right now. Can you read that communication? I've seen this one. Just read it? Yes. But this one does not direct me to clear it. What does it say? But I've not exhausted my... That is from the registrar of the court. Igeria ria Sonko riukite muthenya umwe tu thutha wa igoti rinene watha IEBC yambiyeheria riathanire ati aria mahagurirwo matikahetukio ta uria muikariri giti wa Fula Chebukati erigite gwathana, no ningi IEBC yugite igoti ritinathana mitaratara iria ibatie guthingatwo yagararwo. Orders from the court to clear me. Exactly. No, do you need any orders to clear me? Why do you need orders from the court to clear him when he has an active appeal case at the Supreme Court? But the three judge bench did not order the commission to clear him. So I have a question. Maya magithiaga na mbere nake seneta wa kaunti ya Murang'a Kang'ata uria uranyotera giturwa kia ungabana na tigiti wa UDA kaunti-ini ino ni ahetukirio ni IEBC thutha wa kwamba gukorwo na kihingica kiria kiraumanite na kwirikana ati munini wake Winnie Mwangi ndaheanire marua ma gutiga wira wa muingi gukinyiria tariki 9 mweri wa keri mwaka uyu ta uria watho wataririe. Aria matwikire mathina maya gwetha mawakiri kwandikira IEBC itwamohera tutigwitikira kubishana na ithuĩ gutire handu tukumutwara. Ahuranĩri angĩ a giturwa kia ungabana aria marari na moritũ ma kuhetukio ni seneta wa Nairobi Johnson Sakaja na murunawe wa Kakamega Cleophas Malala, eri aria marerikanaga ati maratathi mao ni marekagirirwo nganja ona gutuika ni mahetukirio. Wamejaribu mambo mengi kunivuta chini, wameenda wameforge certificates zangu, wanasema ati mimi nilipata D. Mimi nakaa mtu wa kupata D kweli? We have Mike Sonko and Kitabi Andon Mukala, both contesting in Mombasa. Under Senate we have Paul Karungo Thangwa, Kiambu. Mihango ya kuhetukia ahuranĩri matiganite ihingirwo umuthi ona gutuika IEBC neheanite ihinda ria ciumia 2 kuri aria magikorwo na mateta o mothe kumatwara mbere ya kamiti iria igukorwo igithikiriria mateta macio, na thutha ucio IEBC ni gucoka yanjiririe mihango ya gucabithia maratathi ma wikia wa kura. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.